drugu epizodu. Ova prva je bila smo neće prekinuta. Pozdravljam sve koji gledaju ovo. Neki bude ovo super. I bliži se maskar kod nas, ako god ne želim, smo bit će zakon. Dakle, stvarno, bit će i možda epizoda gdje bude se pokazao, a možda neće. Tako da, onda bit će unebesa, padova, poniženja, svađa. Tako da će biti avangarditi. A ko zna, možda neće. Možda će biti ono doživljavanje. Ne vjerujem. Ok, da dosta priče, idemo se mi brat baciti na posao. Ako nema više ništa u ovom selu, ono je kosti seljaka. Nisam siguran, ne varam se, ali tam bi trebalo biti neko drugo selo. Daj se, saditi tek mrkve. Ajde. Sve da ne držimo metodi i krenemo u novo selo. Mislim da je točno tamo preko ove šume cijele, ne brinite, nisu Creeper koliko. Divi Creeper nije ni prva noć. Pametni noviće je pametan. Naravno, on je jedan stolac, ali bitno je da mi imamo epizod. Ajde su, već prvi health nakon par minuta. Ne vjerujem. Samo malo, oprosti. Sorry. Malo me... Ajme. Tako imam dobrog snimatelja, pa će biti odlično. Ili snimateljicu, kako da ide. Snimateljicu. Neću reći ništa, šuti. Okej. Kad smo išli tu, još ostalo do sela. Neki... dosta. Pričamo na reći. Dakle, moj kanal, znate kako se Road King Dominik. Znači, kanal biti ekstra. Ja sam Hrvat, nisam sam Srbin, ako nikad kažem nikad po srpskom se nikad zbunim. Hrvat sam, vidite, pričam po selo! Selo! Vidi imaju drveno poslagano kao za pristanište brodeva. Što fora? Imaju radionu, imaju. Sad nema puta. Kad mi istekne, to je to za ovu epizodu. Ha! Ljudi si! To mrak. Ahaj. Ej. Ovo tu. Ništa koje sad. Odu jako skoro. Kako zoveš? Što me gledao, Štoko, vrati se Simo! Udoši mi vrata! No, nemoj mi ubiti steži. Ljudi koga? Potvrdi. Kada ću misliti sa sklonjem, kao možda nekim ljudima koji gledaju ovo. Možda ne. Nije se svidilo baš, no... Priznajte, baš mi nisu fore nešto. Dakle...
opet rekavši, pozdravljam sve koji me gledaju. Sve. Baš sve. Još ćemo malo biti. 1 minutu. I morala biti kratka, žao mi je. Ali slatka. Da, kako bi rekla na svijetu. Ok, znači mi nastavljamo sljedećem sad u novom Minecraftu. Ali bit će kao druga epizoda. Ljudi, ja sam nešto smije da vidim. 80 minuta ću se morati. Pa gle mač, ajme majko, gle. Gle, Isuse. Gle mago Isus. A mi se vidimo u sljedećima. Ćao.